Kipulit yada Khubor Border Security Force BSF National Dona East Janta Hills Kilayok kem ye way u Bangladeshi u berangkit Kyiad na Khubor India sya Bangladesh haka khat santerik naitung. Kekerteng jong ni ubriu kalong Shamim u bedang arpo arsnem kerta na Silhet District u bertemu ban Khaii ya kini ke Kyiad haki Shillong ha Bangladesh. Kipulit BSF kila IT uni ubriu bat ke Kyiad bekila yok kem sya kipulit Khubor ki bedon ha Kiang Police Station ban ne ikjing thokit bedon kam.